la was fa pe nei o tau nu tai tas mai o Malo fa alongia e a tali ai le am tali o Proclamation pe on fa tunanga mai el committee i le tā tonu le ono le tai au nei Malo le soi fo manuia fa tai le tua ia o le ua maua fo i le lao le lei ala le nei Proclamation tātou te fasila fai ai lunga o le fasalanga tusa o le radio Samoa mai le malayo tia fau i Samoa nei. E ele tulanga fai lea ia fai ana fai loa le tātou watunuu ia o se tausanga esel nei ne i tā le tolu pe awhale lua a walewa ona i nei nisio a onga mafala paspitonga fa atumulia le malaitia fa ole ai se paka o avano tavale ile to tele ole pa ia male malo le tunu ewi ole Sauniga ole so ia ole a papena ona mai mo mai foi tu fa alo malo le malo ia fa pe foi ia savalia a onga mafala paspitonga ia mtanga lenga le malo petai ia ele o tu o noi nai le tata o tu no le ta o le yaso ai mai so le nei tai au te le wa onga e pe ona o le amai mo mai fo ia se taimi i le lau pai mai le malai te fa nei ia ai mai se ai o ila to la ele i o mai o la ia i sa ni ninga lai fai tu atu ia o le malai nei ia mo le anga mai ia wala tu solo fatura i me fo solo a onga e pe tu langa masani ia o to ai tau nu fo ini so tato Malo ai mai se o le tato Malo i ona tūlanga whaalupeina e pe ona ia ile sui o sono o sui al fono sui tofia le afionga al mamea ropati moalia malona whaletua e a whape fwoi le afionga i le fonga whetalai o le afionga i le whamasinisili le afionga i le sui palemia malona whaletua whape fwoi e aniso minsta kapeneta ai maise ia tatou paanga mai fafo ia o le aua to ai tau nuu nisi e pe ona silisina mai foi ia i lunga le tatou me po ata i le tai au nei Malo le soifo manuia Samoa te whatala whaatu pe lava o e mai mo mai ai e le whasalonga le nei al radio Samoa ia matou whatasi atu le malai tia fau nei whamoemoenga o le whamantuina o le ono sifulua tausanga o le Malo Tutoatasi o se tatou watunuu Nani, so pokalam. Thank you, Jess.
Ia, o le vainga le nā wai e le taimi nei i le malai tia whau. O tali ai le amatali al tātou po kalame o le vainga le nā le wai e le taimi nei i le malai tia whau. Na ia onga e mese foi o whala potopotonga o taunu mai ia awa foi le whaatinoina o lātou savali. Tulai whaaloalo le tai au nei ia awa le whamanatuai o le ona sifulu o Tausaga o le tātou Malo. I le tātou po kalame le tai au nei. Ia, se taimi foi tui natu tātou po kalame le ngalea e tātā mai pese ale komiti ia e whanofi le mua i foi le tai au. Ia, ai o le mai tau atu i le tai au nei ia o le awhalima e to ai tau nua i le whionga i le tamaitai palemia. Ia o lea ua a whio mai le whionga i le sui o le whono sui tōwhia, le whionga le mamero pati mua lia malon whalitua. Ia ai pei o le toi luasfulu le ono ia o tau nuu mai ai ia le whionga atu i atu atu potam sase efi o le saabia maa o le malo o tātu atu nuu.
Ia, o lea ua so ai taunu mai le fionga le tamai tai pānimia e pe ona sila mai elu tātou atunuu. Salo lai le o te mawhoi e amatalia tātou Proclamation. Ia wai e toi kuata i leono, ia o le atanu ua mai e le fionga i le Malo le Malo. Ia, ona amatalia loa lea o le tātou Proclamation tai au nei. E le umi se Proclamation pe ona whaatulanga mai le Proclamation Committee. Ia, na o sina te talo pupu e amatalia e Sauniga, ia, ona so lea ma le tula i wha alo a Malo le Malo, ia, o le launga, le fionga le Malo le Malo, ia, ona whangasolo mai loa lea o tātou solo, e pe ona laupai mai e nei le malai tia whau i le tai au nei. Malo le soifomania Samoa, patalo whatu, pe lava o le lalolangi o lo e mai mo ai le nei live, ia, patalo whatu le radio Samoa i lo tai au, ia, a whai o le nau a sasai na, ia, sei mile nei o le palankeke pe a whai wā malulu, ia, pulpuluane le sitting room, sinai poko, ia, mai mo mai le tātou live le nei le radio Samoa, si nā tō wāle silfia o le whamanatoe Samoa lo na ono sifulua Tausaga talu o na Tutoatasi. Ayo que eu curioso ku. Bayar kamane pule. Ayo Mga kongya bang kamane. Disikupi. Wai mau fa kalan nice. Oi, aya. Ya fa ko mangi fa ya lupa mu le ko fe me pam ya ni. Ini dia pun video. Esse mesmo. Enggak me afua. Apa lami? Langu. Lah. Deixa, foi ele Langu. Oi. Semea. Oi. Eso que eu curi mai ka ko. Apa ko ni na Proclamation ke Mira le from wangan. Ako ay. Se fue ya me Proclamation le fa lang.
Wale ba kulema? Tiap Singa. Ele kulima ya no. Chess. Te whatala whātu I le paia o le tātou atunu o mai mo mai le nei whaibaenga o le tae au. Ia I le tātou whasanlaunga tu sao o le Radio Samoa mai le malaiti a whau nei. Pea na mai mo mai o le whatatali I le amatali o le tātou Proclamation. O tau ai tau nu le whionga I le tamaitai parimia. O le sui o le whono sui tōwhia. Ia o lo whatali ai le tau nu mai o le whionga ia tu te patang CCF kuata I le ono na taunu mai lea o le Malo whaalolongia o le loisina le Malo Amerika Samoa o le toe se fulu le ono e taunu wai le ulu o toke lau se tasi o tātou Malo whaalolongia o lo walaulia le nei whamoemoe ia e to lima I le ono ia o le taunu ulea o le whionga le au Malo le Malo ua angai mai le tūrai whaaloaloa Malo le Malo I lunga o le malaiti a whaunei a o lo o laulau tu pea onga ma whaala potipatonga ia awa fōi le tari atu le amatalia o le Sauniga le nei o le whamanatu e Samoa na ono sifuru a Tausaga. O le tūlai whaaloalo leo lo te teina mai e le whae pua leo e pia na masani ai. Ia. Sorry.
Ia, o lea ua tanu mai le solo ale tula i whalora leo awa langona foi ia sa i lini o tā vale mat whailo ilo o le fio mai o le fionga lea o malo le malo. Foi wanga ya a olo o nei lava senga e o solo e pei ona laula tu mai nei i le malai tia fau sa atu ole fionga ile lo isili o Malo America Samoa le o to ai tonu ulo cha ilau sa
Kuria le mai ia kuria ia wa. Aba ko la kuinga. Italia del Malo, Piero, Sauniga, una poi dovuto sa, una cosa di Malo, Malo, di Sofo, e Tausaga, di Farolo, poi Tutoatasi, di Sai, di una Culturale, il periodo di Sauniga, il periodo della via, la ottimale, il giorno di Malo, di Sofo, un culturale, Ucraina, Rio, Janamaio, Malo, Tutoatasi, Samoa. E fa per cui me la si sia con il Malo e Malo. On the will be arriving the grounds, and as they approach, we finally request Casi que se quiere felwa. and to listen for the national anthem of Independence Day of Samoa. Orolei, Sina, Proclamation, Samoa, Iniciai, Malo, Nascisiu, Ele, Fina, Reforma, Malo, Cocina, Faitiu, Tse fatala fatu le nei foi vai no tanto proclame pasalanga tu sa o mai malai tia fau le nei foi tai au la sufua ya malo le soi fomanuia o ke la volo e mai mo mai ai ya o le pasalanga tu sa watu le radio Samoa mai Samoa nei from the trail tato tunu o lona sufua Tausaga pe ana manino mai le proclame mana yo na swinga o no le wa so ulu fo I wanga ia I nei fo vai ngal tai au ele tonu mai le fionga I le au malo le tata tunu o lo tali ele ten leo na amatalia le tata po kalame ai wa ia ile fo fanga komiti a fa pe e o mai o lo o so ulu pe wanga I le fo vai ngal le po kalame ia o le ale ma fa yana fa tanu ina se singa o le tula I fa alo leo pe na masani ia tata sisinga fu a uma ia mal famana tua I Tausaga o tata o tunu o lona Malo Tutoatasi ya wa
Alala fo I malo whaalongia, ma le paia ma le malo se tātou tunu I o lātou lalwhanga. We request everyone to get a pen and write and the national anthem of the Independence Day of Samoa. Na whionga I le Pelautusi I o tātou o le kabineta o le ponga foi leo le aso ia le tofa anga fili shem leo lo whapena o whafoina le tātou Proclamation. Tali ai le whionga le tamai taipani mia le whawhelo ia tō tātou Malo e peona. Mai mo mai e le tātou watunuu. Ia, ai le ai masangai e o le solo le ai e o mātou tu atu. I le taimi nei ia o lo lau tutu lava ia a onga. Pei se tūlanga fia I tamaiti le anga I mai le solo le nei ia wa fo I le pamana toi le tātou atunu olo na Malo Tutoatasi lona sifulu Tausaga. Mai Tausaga umalava ia lo ia lava fo I le si tia pe o le numera o whala patpatonga wa onga mai lātou e anga I mai ia wale solo le nei al tula I whaaloalo o le tātou Malo Tutoatasi pe a whamanatu. Le iere whamoe le Proclamation le nei Samoa ia e mai ai le se fulu tasi e pei o na whatulanga mai e Proclamation tai au nei ma waile saunoanga whai o le whionga le tamai taipani mia le itula lea ai a whai e o atu ai wame uma tatu solo I alono winga I fwoi se swinga o le tatu Proclamation o le ai pau lava ia tulanga o lo whatulanga mai le Proclamation tai au nei ia e pei o na whailo mai I le Proclamation Committee o le malelenga le ao le malo Samoa le whionga timele I whanua le toa soa lau vile lua ia pe mai ai sina talo e Sauniga lea e le whawhenga inga fo I wawala awina o le ekalesia Anglikana ia ona so lea ma le sisina e o le tangawai o le tatou Saulutonga e le whionga e le sui al fono si tofia le mamero pati molia ona anga I mei loa leo solo ia po sabali fo ia onga mwhala patonga e taitaina le tula I whaaloalo le malo ia so ai whawhiwhianga le tanga le wenga o leo ia ona iei leo le saunanga whai o le taitaifono le komita tāpinanga o le Tutoatasi le whionga I le tamai taipani mi o Samoa whionga whia mena o mi mata afa ia ona tātou pese whai ua ilea le talo whai ule whaiwhi au ia maanga ia I loa le tangata I e suelan tamatanga I lau au linei o le whaatulangangan na o le Proclamation o lo iai le komiti Samoa le tai au nei Sauniga pupu ia e taitone manatu e na whaapea le o le turn up lea e le o le toatele lea ma le whaatumulia lea anga I mai ai ona o le pupu o le tātou fo I Sauniga le aini whaawhiawhianga ai peitai ia umakua poloka umale awar kere nai mankapaka ia whaatumulia ma a onga ma whaala patonga ia I le anga I mai ai fia o whanau ia ma le tātou watunu e sangsang mai a wale whaamanatu ai o le ono sifulua Tausaga le Malo Tutoatasi o Samoa. Fara moia I seu Raymond. O le sunga le whawhengainga o le a whapenao le taitaina ia le tātou Sauniga lotu tai o nei sina talo pupu o Father moia I seu Raymond Beetham o le ekalesia o Anglikana I tono se tātou watunu. Ia, a tono o le whailo lea o le whionga le au mamalo le malo Samoa I roni taunu mai whailo leo lea ua ngai mai le maraiti e whamei. Mai ni tōmea Malo Misi. Please consent to the history
Tutoatasi po Proclamation Malo Malo e tanto non erano spazio di voto futuro a sua era sua ma sanno una pausa e trovai una pausa una trasmissione Aferel para usar el Tutoatasi Ceremonial em Tutoatasi a uma assim a forma foi tudo levar foi a mulher família eu trabalho isso a minha mãe ela disse assim a Tutoatasi estava aí o filho eu vai o mano eu olhei não foi tão dia que assando olhei você que seu baú de longo quando foi Malo não está fumando para matar mão ao sangue esse o avião não foi sua Malo o Malo já era outro de fora eu sou outro o Malo mais de Maria o dia
Umako kwa aichi fomei. Kalau mana tahu nak pergi sama. Awal mapapao. Pergi aku mulai tu. Pai un pro seria pai un fatto tutto. Pai io tanto malo. Pai io le camisi. Pai io le e poco santo fanno. Ostemi on tuve massa lakin wal malena ana fiore ya malo yang tumbai fango boyo e fai uma tuveo musiro joma e te fono o kumito tapana au tutoatasi e joma e te ke pali ma tu ta fanto ele nem é o fogo. Tarofa, Malo se fundo lá de irmã. E a filha também a sumai. Ele sabe a loira para Malo. Ora se sinai é o trabalho. Ora Malo Tutoatasi Samoa. Greetings and good morning to all of you. Special welcome to our esteemed guests joining us for the celebration of our nation's 62nd independence anniversary this morning. We welcome you, those who are here on these grounds, and those joining us from the villages and districts around the country and afar. Welcome to the official ceremony for the commemoration of Samoa's 62nd independence anniversary. It is my esteemed duty to announce the proclamation for the celebration of 62 years of Samoa's independence from the head state. Keynote to the Lifano by the Tausaga. I shall read in Samoan and in English. Asisana loia para wikiri. Pada nafiona ia Malo e Malo. E sofa ia Yesu Kristo. Pe ona Malo siwa. Pe alofa e fawa. Ora pe awa e loran. Ora ile e tunawi. E fio ile mo. Ma o pena e fawa ile tanto Samoa. E tonu ona tuawa I fasinuia. Maiana tunafono. Olo tanto tofi e paia tu paso. Rau whaia e te tai Samoa. E te kau na me Samoa Malo Tutoatasi. E whakaine kua o tautuna o wāwha Kristani. A tū mana nuko Samoa. O tamau I whahai o le Malo Tutoatasi Samoa. O Samoa o le tunuku Kristano. E whahai e tūratana. E au Maleansa. Ora whahai, e vea usui tunato Samoa. Te leina whamaniai whahai, o le Malo Tutoatasi Samoa. I a suos kumago ki topa, a whei isa o nasifu. Ono le whahai, te leina tunatanu o Samoa. E skesiri, na hatuina whamauria, e balota o tele, sa whai e a surima o mea whei isa o nasifu. E la tōku o los kukasi o sigatu o lanto tusama. Ona sa panteina, e frontere Malo whakasi e spitu iwai a ke isa o los kukasi. E whareima le tonsia o Samoa, I lalo le wareima Malo whakasi, a amata whami o luina le etulanga, ma le ina sono mua le wari, a ke isa o los kukua. Ona sa mali via tata nuko Samoa, e whakaroina whakatua whono o rato whae I aso mōmua I amari a whea isa a uonu sifuna rua. O lea, o au, tuere whanu male tosoa wile noa a o le Malo. I tu sai mai ino mai luos tutoru Tutoatasi o le whawae o le Malo Tutoatasi Samoa o whasiasina o ia toilei I a whamutuina e onus kurua tu sana, talua Tutoatasi Malo Samoa, I le aso fua
Tono Iuni, tua Ferufa. Kaya Sauniga magpapagpapagawa na Samoa nila so. Sabihan, sumaralipan mo ba ito at sulawin Malo. Proclamation. In our holy name of God, the Almighty, the Elohim, where sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by His command is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions. It is now enshrined in the Constitution that Samoa is a Christian nation founded on God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Whereas the Constitutional Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960 adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May, 1961. Whereas the General Assembly of the United Nations Organization unanimously terminated the trusteeship agreements on Samoa on the 7th day of July, 1961, the termination to be effective on the 1st of January, 1962. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force the Constitution of the independent state of Samoa on the 1st of January, 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tutoatasi, the Tausaga, head of state, pursuant to Article 23 of the Constitution, proclaim that the 62nd anniversary of the independence of Samoa be celebrated on Monday, 3rd June 2024. Given on his hand and the public seal of Samoa on this day, signed Tutoatasi the Tausaga, head of state. O te tamama whawa, o te mpate, o te teia, o tātou sāmi ngini, e tā. Whāpi, tūria simpre. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Sometimes the Father looks at the service as we have seen this morning. Sometimes He looks to the service in compassion. It is raining. It's early in the morning. And sometimes God says to His servants, be compassionate on my people. They tell me, my name is Tua, your owner, fight me papi. Fight for the lotu, after the common, the table. Titilo, no fana. No timu mo very day sayao. And sayao, what's a little fear? Wow, they're looking too long. That's what leaves, CCS. My story there too. I find so long ago. Find for me, my name. Tanto, Tanto. Os pagumia, a sua, esse foi os duas ao sangue. Sangue fala, mais,
Acho que eles sabem. Uau, é louco. Loving God, as we come together as your people this morning, we come together with humble hearts to honor and worthy praise your holy and your mighty name. Lord, what we do for your glory. May it not be done for our own dying glory. May we seek to continue to seek your wisdom, to seek your knowledge, and to seek your forgiveness. Lord, when you speak, there is love. When you act, there is justice. You have made us one people, make us one blood. May all the nations of the world, the leaders that you have chosen, may serve with justice and peace. Bless this day, where we always honor and remember those who have died and those who have fought for the last 62 years to bring us to be a sovereign, to be independent state of Samoa. Prophesy to o whakamune umane o Samoa. E matu sa I pea I lau whimana, I lau mana. Sa ia mātou nega suhu tēne ngā siku. Mātou sa I ia mātou ia. E sa mātou. Wā mātou whare kuma e whai wāro o whai e tāre sia e whai kuma. Sa I ia lau siku. E su. Ka mātou te tau whātasi, te tau sa ina mai a te mātou, no mano o Jesu Christ. Tātou Samoa, te tau whātasi. Mātou te mai. Ia lo swafa, ia o mai lo maro, ia whai alo whingalo lalang e pe an whai alang. E whai mai a te mātou las me, a mātou mea e tamnas, a mangan mai a te mātou i a mātou an sala. Te o e mātou whaen mātou whamangan o mātou i wāmeu te mātou. Awani e tu i mātou i whausu sona, e nā bea i mātou ai rau. E o malo manu mali mai o nei, e o e whau Akhirnya tu terima kasih. Oh, saya di Sauniga. Ya, itu mari itu. Ya, família, os frutos são eles. E a senhora que me falou, o de papai, o que não é Malo, o que não é falando a pessoa que levou, o nome, is my CGC to divide a his state, or his risk. Todos vão olhar. O te mai whaatolomu whaatalo whātu na suma i te kai Sauniga, o te onga whāta
me sau kemi kifu. Akela ukiona suyo kono sutofia, na ukiona tumatai pandia mtakapeleta uislamu na ukiona pamsisili na sema pamsno, ukiona fokalai sumado wa parmen, ukiona lugu tokyo, ukiona lugu sili Amerika Samoa. Members of diplomatic corps, Aluma Mutanga Lema, Salato Thomas Malo, is missing Alabama Tumbos. The Prima Luma of the Navel Sophia Leto, I can only Samoa is soon to move, Maero Papa, how is moving after. We love you, Homa, Mauluma, Kipaia, and Patu to Kaya naman awa aina utama aina umua mkuli itu au malatawa aina yutari malbao konti. Oke paklo foi paia kena malo tutuila manua. Ile fio na kubana makapileta. Fio presidente malmorto senate. Fio fonte talai malfono feituma fono. Feel pamsisili matasema pamsno. Pagyan malaya waswa malaifunua o mai tulami. Sa ole malawhiu sa dua. Feel na au na mkasi ya Samoa. Feel patuli malatari totoo fedula maupu imanoteli. Osera mnole ya oho kole nei patalo patuali. Ilmanu le tunu au mai mo sabani pa lago le nikaya. Suyu nu ma to ama mfana to tona ss. O kana le ko mfana lena mfana to tona Malo pa pela bisbis. O foi o vai mana mai tunu fako. Ele fa tasmai le yasu taro ta to tunu. Ai fa no le nai na ya oma o fa ma no simai. Wakaishi wako mfanao, kwa ya oma na matua, ipai mwala kusui, paaftai ni toko patimai, male lotonu. Kosa kisama taifulau mauli, ulifia leneka ya kou, ono mufai mtatu toe, alama kiyoha, utefo gei, kilangi ilma, malitoa, au gei. Ultayama tofa, Laso Tulani, eu tato viai manunia, ele cure pasifua o tato ntai sisiese, parmantuina, o leono suma de quanto sanga o tato Malo Tutoatasi. E tato manutua, suai fakasi parmaomi o leitura toma, e alo manenano ia, o pavainai o tato Malo maletunu. E tato mono nina pera yaso tomo le muai ma so foi so ai le tato furama eu entendo que sema tulava eu aisa o ale tua pera wao na kleetuna na kleetuna foi an panao o e fato tuo no telefono ya teia on panao a fekele tuo wa Samoa yo Paola Malo Tutoa wa oele liye ufaiwa mo matu tenta o matu manfoi malefa aina o matu lo koto lo marusi lo tama aima mfai ali le matu to a to fame ke sa on fosia makia matu Malo nei o matu mosa ruto ai nei pai lai matu uru masa pasifika malorani lai nai Samoa mai te esirima matoa o mamu vai sulfua a vesai sa o toma no samu le mu o isi o matu uso atinata isi o Malo matu ai nesi koi o afiana tunao mala pa natura no suina matu ya o tau Wafiai susema, aftai, umatu malu,
yo ao ang rei. Amo ai, o file mu le tua sisili le ona, o fa uma foi no carinho humana, a tudo Taunaka te ni mo kulei mo le kara kuinga o tusa no rona finalo kaia pana tala lei a Yesu Kristo wa nuia mo fie mu oni o Samoa e mai le tuai o le ama ani tu le aki ani tu i whenga lana so tātou tunu o le tātou Malo wa tala tātou ngawha sa mua lama o le haina. A moni koe tātou whaateu Ceremonial o tātou e whanau e tua o le haina lama e tātou uma. Tātou te ngā rua whakasi ai o le au hainga o Samoa o le au hainga koe a Kristo o le nonia o tātou Malo o tātou kanaka nei e wā. Kaya ide tātou na whaationga o tātou whaiwa sese, o le tātou whanga, na kua whaiwa o le poto na le tamai, e ka leni, o tātou wārawina i tawhina a o nanga. E tau tuai Samoa maro Malo, le atunu, le kālesia o nuku mahaima. E leo a oa si whana le tua me uma e whaia le rofa me le whamaonu. E mamu i nai o toa fumiringi, o tu sao na tu karvamosi ea, e ngata mo tātou nei, ai mole manai, ma tu plana, e la sofa wina na duema, mole manuia o Samoa. E mai lo tu whaktai o whina paia le tua, o la o tu os na kaulanga whewhewhea, o lo tau tu mai ai lo wharingi o paia e whakabau, o Samoa. O tātou malusana lea, o tātou taura lea, o tātou kalipuni ora lea, mai lea whiri, o le mapu sa ia o rana, tātou te awhaina ai. Apo pēra ia o tau whaiwa, mai mū pēra ngā mepa o whaarutanga i a Samoa, rona Malo Tutoatasi. O le taro, e sana whakumuina la o toto whawhare nanga, o wale tua mrantaru lei. O fiona i tumatai pandemia, i ka pineta ma le whina Malo, pa whetele mo le whaina o sa o Samoa. I le whengokia nā duema, o wai whaipiro no tu whane, a o wai whako, whalanga mea le Pasifika mai le Rolani. O mone mo wina le tumau mo kea so tātou tunu, i le mumurina o le mau Samoa. A nese o tātou ngā rue ma wālata o tātou uso i Pasifika, o le ati na eina o tamau hainga, e a putukina o nā oa, o kuikuinga ma le sana le mua tua oi, o tātou whasimana i Pasifika, a kēra le te pueina le soifua ma roloina, o tūrana tau a honga. Ai tupito i sana mai muina, o le una ia o vana uma o le pāi ki tia wa whiana o le Rolani. Ai mesilawa o tumutu na iti a o whiai Samoa, mai suinga maonga le tau o pātupu na ia. E mone e koe whakatai o toa le whaiwa, o le sa inga Malo, i na ia manuia Samoa. O le hoi o whaino e ngā kumua, i tawa whiana le Parliamente, i whaasoina o tamau hainga, o me ake ai whakamumua o tātou Malo, o le isi Tausaga whakitupe e runana. Ka Malo whakatai whaasoa, i sanga whakaroina pēr e le tua o tūru kōwhaa, o wale whakautoima o le Malo Samoa. Tau whiona i whakatalai, a pesu i manu o le whonu, a wawha i tuna whonu Samoa, a whakatai se u whakatamari. E wāungana e ranu o lawa, e whaasua matani wanga maunga, e uki wanu mo e tafu. E a whaai na mawhurana au mtua e o wai maunga. E tafu na ni wai o e tafu, e so o mawha na samu. E whaamaungana nai na mau, e a whaai maunga o na nui o nu.
o tulama upe na paia mai fui o asa ai mta ko inga le tunu o nunga na dena e te kai pa o intea a me pele tua ya o toma o walo o tofe na yai na li ko ina o fai o tatu malo e mo le foi pa malo e o toma le pa sisili o presidente o pa soma o tunu swapa Pagi utamatai o Pamsoma. E malu dela o tō whaima le tūna kono, o e tūia tu e tua le tō whāma o susia i le tūmai o le poto, o ale tu i kuima o le ami o tonu o le tūna kono. E paio Samoa le tūnu kele, o e ona umātu toto se o atu i ona sifatu tu loto. Samoa ripa pēr mai o e tūnu o Malo, o se tonu o whenau a whio papa o e suri o tātu o tunu e suri lama le whaamama o papa mai. Whawhetele mo a tutu karo me tāpu inga o torofa ma le amirei o tōtau tua ta whaai o tōtau tua ai tau nere i ne imanuia whai o so tātu maro e manuia whoi o tātu nuu o tātu ainga na tātu kālesia. I whaakoia tui pere ki inga ma le whaamanu e tua i o tōu soi fua sai maro. Wa o ahele nisi o tōma a tua o tātu ainga i tātu nuu o kālesia ma le tunu. E naka i samu rei e whaapere maro i whaku. O le mona i ni tunita ma whaangai tia i o tō sao i whalanga maia. O tōu sio whaerunga ma urunga whaare maro Pātea mā o oma. Whangaina mā o tuka leni me a rofa mai le tua. Kau se ino pisinisi mā kina e tēle. Wāra wina i ngā ruenga mā o runga me tuna ngā tofi manu. Pātea koi tāu mau i au tū mānu. Ka tātu tū mānu o le tātu mānu. Ka nese o whasara ruina me tāu lei. Nā tina ino o rutu ma ka lesia i nuu. Nā tunu o tō awhiwai. Pāo i nai tāko inga le tāko tua, e keio sāko i nai o tūsu fua tāko ai, i sāmo nena. Pāto fōis pākai kuleanga mano le inwhi kure, o whiwanga ma lalwhanga, pāke fōi nā mōsua o sawao tamatai, o le tōma tausi, pākere nā rose nuru, i ne manu sāmo le mua tāko ainga, a nese na yaru whanau. Pape poi tātu tofi me sina, a tātu tū maame whenua. E rātu i poi whamaroi o tōu tātu sapaia. Ma le umaia o whanga, ma luenga me a kinae o nuu me tu maro. O tau whainga a tātu maro, o lau tō mā mue pātasai. E whamunia le tua, a tō kurema, e nese o tō whainga a lofuhina. Le tui ti te koi sa whakatai sa malo i sautaua o tātou paanga me le tunu i whaku. Kai nese o onama kei whaitea, whaurunga matanata te ngā ruenga uma i malo, i tāna ruenga whaalapu tonga tu mōti, kampuni i business. Ka nau whai a kinae ese o le tunu. E o tō maua ni manuia, o poto mana e tamai mi le tua, a wane tau reina o tō tūte, mana e o nama o tō whatiwini. Tāmo ai, pāmana tuatu, o wala o tō whaafonganga i ni tai au. O tātu i runga o nama, o wala tātu tanga malo o le fono, te tai malo tau plema, e a kutoko o tōsana nei. O e masani o tiu whaararo o tei malo le, o e ni mani fōi le wasa pasifika, i whakoifoina o tau o whiama te tele e whapene. Wa ane kutara ni mata mo fie, ma ni maa o tātou lau whanua, o tātou nuu maa ai, o tātou siso hanga. O e o tō aolama, o tātou ima, o tātou mawina o tātou lei o so tātou tunu. O le malu tui pui o lea, usi ngā whontere. O le tano ma le nāma whaararo,
Rumai pa ia le turu ka tunu tina Tutoatasi Malo Tutoatasi. Dalam Malo Malo tunu le rofa ia Samoa. Ini Samoa le nei pa mo tarua al tatu Malo. Rumai itu na Malo le nei Samoa le Pasifika. Sitawa fiam tele pa peni. Pa yes na goma premo fi. Unfam miai tatu Malo le so au. Matu tatu famu moi le tua. Ai pulau ya katou kapena uma. Ya tunue kau ikiapea Malo le tua CCS kau pulau. Ya perpei matea o katou tetai mana katou patau mai o katou Malo Tutoatasi. Lona filebu lona rofa. Ya dingi faua na familianga ya Samoa wao. Kaya lama se awo kito no tua o lama ina itu lama to bou mfano wichi. Ole nuna ina mwele lea o tatu o sunu. Kaya mwele pa na tuina ole ono sulu to sana o tatu Malo Tutoatasi. Soifua. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to greet you all this morning on this auspicious occasion of the commemoration of the 62nd anniversary of our independent state of Samoa. Our gathering at the room today is our acknowledgement of our God's favor upon Samoa and our forefathers who championed our independence, thereby elevating our status in the executive region in becoming the first sovereign and independent nation in 1962. In that year, I was among the proud group of students from our annual teaching school who marched with many other schools and organizations from Apia to Nunu to participate in the grand raising of Samoa's flag as a new sovereign state. That was some 60 years ago. At that time, I never dreamt that I would one day be standing before you to continue the road that our esteemed former peso state carried so graciously. But I know that feeling of awe and sense of pride that overwhelmed our Samoan people and young students from the villages who were present at such a memorable celebration of our freedom and sovereignty as an independent state. I still treasure that memory. I thank you all for your presence today, because this occasion is not just a celebration of another anniversary of our sovereignty. Almost, it is a day of thanksgiving to our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, on whom our independent state of Samoa is founded. He has been the shield and fortress of our people, and was the pillar of cloud and the pillar of fire that led and protected our forefathers in their quest for independence. Remember with love their toil and tears, and we thank our Almighty God for the blessings that their lives have brought upon us all. May their sacrifices plant seeds of loyalty and determination among us all to continue working in unity as a nation, stronger in resilience and unwavering in commitment to the pillars of underpinning our Constitution, which is based on Christian principles and Samoan customs and traditions. On this occasion of the 62nd anniversary of our independence, I would like to acknowledge and congratulate the Honorable Prime Minister and Cabinet, the Honorable Chief Justice and Justices of the Courts of Samoa, and the Honorable Speaker and members of the Legislative Assembly. I thank you all for your leadership and service to our people, which have been pivotal in steering our national developments, creating opportunities to advance the development of our communities, strengthening partnerships regionally and internationally, upholding the rule of law,
and making invaluable contributions to the legislative process and the development of laws to maintain good governance, peace, and harmony in Samoa. I acknowledge with appreciation the special assistance of our development partners and their continued support and collaboration in many facets of our development. Together we have achieved remarkable milestones that have enhanced the well-being of our people, and we are stronger to advance our efforts to safeguard our blue Pacific, our borders, and make our region safe, peaceful, and prosperous for our people. I thank our villages and districts for their important role in maintaining peace and order in our communities, and support for all government initiatives and programs over these past 12 months. Our resilience, solidarity, and unity in what we do will produce greater accomplishments for our generation and create bigger opportunities for generations to come. I acknowledge our Samoan diaspora and thank you for your notable contributions in various fields, especially your continuous support and dedication to our families in Samoa. Congratulations are due to many of you who have excelled in various professions, especially at the world stage. You have done us proud as you represent not only your country of residence, but your Samoan heritage and connections. In the spiritual sector, it is uplifting that you settle abroad, you have spread your Christian faith, and many Samoan congregations and churches have been established. Thank you for your promotion of the good news of Christ. Looking towards the future, let us remain united in our commitment to addressing pressing challenges such as climate change, security, and health. Together, we are stronger in our collective response to these obstacles and build a brighter tomorrow for future generations. As our government prepares to host the Commonwealth Heads of Government meeting in April and October, it is essential that we come together in solidarity and cooperation to bring out the best of Samoa for this prestigious event. It is a unique opportunity for Samoa and the Pacific to showcase our culture, heritage, and warm hospitality on the global stage. I pray that we work hard hand in hand to ensure its success. I thank our clergy, our prayer warriors, and all brothers and sisters in Christ for your intercession for our nation, our leaders, and our people. We are blessed indeed by our Christian faith and encourage our families and children to seek God first, don't leave Him out till all fails. Our Lord has the answers, He has the solutions, and we are more than conquerors through Christ who strengthens us. May the grace of God bind us all as we chart our course to the future. Happy Independence Samoa, and may God bless you all. So forth. Ole sisinae, ole tanawai, ole Malo, Tutoatasi Samoa. O te tapai mana whālau, lau whiawa e sui o whono suitotia. O whiawa ma mero pati moria, o e tui nae o te tanawai, ole Malo Samoa. The hosting of our national flag will be performed by a member of the Council of Deputies, Honourable Mamea Proclamation for you. And can I caution our guests and everyone gathered here this morning that there will be 21 gunshots to be fired by the police leaders in the singing of our national anthem in honor of our 67th Independence Anniversary celebrations this morning. Please note that these are empty rounds
made for ceremonial purposes. Please be abstaining from the hoisting of the flag of the independent state of Samoa. Stop. Distinguished ladies and gentlemen, we now go to see with the arms parade this morning, led by the police squadron and the police constable. Malo le mai mo whaafonga le tātou patunuu ia o le nā ua mai atu ia le tūlanga loa ia o le tātou Sauniga e pei ona sila mai mo mai fo iai i lunga le tātou live whatara whātu i tātou ainga ia tula mamau pia lava o e mafuta mai e malo le soifo manuia le nei tai au o tātou waulia le ono sifulua tausanga o le malo tutoatasi o Samoa. Ia, ai pei lava ona whailoa mai le Proclamation le komiti, ia, o le taimi o le whaamafulfola lei o le ofuaonga, ia, to e selu lei le uru lea o veo ua o le wana usu mai lua leau, ia maanga i mai loa e whaamalo le laa ia, e savali whaaloalo i luma o le ao malo le malo, o le awhionga tumai taipare mia, ia, whapefo le kabineta, ia MSA foi, ia o tato malo whaaloalo ia. Ya
wale samani Malo. Kusoma maona kumbuli mwisho Samoa kutoto ifadia watu wana kitali ipate kusiana leo sura leo sana ole Malo Tutoatasi Samoa. Good morning once again, Samoa. It comes to the end of very important part of celebration. Speaking to students, families, and friends, looking from around the globe, this is one of the many events that has been symbolic of our independence celebrations each year. It's a kind of honor, a large chance for men and women, Assistant Commissioner, Women Tausaga, and also the visitors and more. Also, we are two singers. Sani Farao hii tunachelewa somo hii ni faili ya mechi kali ya lisho vitu watatu Malo mifako unaona wewe ndio taka uchungu ya familia watu wana fatai ya kuendeleza yao Malo is fun. Malo is sweet. That's the first time we want to here. We try out. Police parade starting Commissioner as well as Sauniga and family and Assistant Commissioner and Award.
Kusoma lectura ya naomba revani usumo katika na doka chai naomba panau revani usumo katika ya neema yatu ya Keynote ambayo masoko ya wananchi kwa ya leo fanya tunosi Muslim wakikule ya msimo kwa Sauniga wenyewe ya Tausaga kuzindua kueleza familia za Israeli ya kwa maana tunajua ni familia ya mga sungay kami.
Ready for action? High front!
Most of the teachers are female. And we also have former pupils joining the parade this morning. Ia o se tasi fo yo polisi wailonga ia ila lato toninga ia ai mai se foi ia o le itu pawali la wilo ai lo lato sei po tau nofo ia malo lato fa solo sama sama ia male muatolo sama sama ia o le aonga avele e fitus fulma le lua tausanga o aonga ina oli ia au le tufa tsia ma wai tamai tai ile aonga ile termination ia o mai le taimi ia o le alawa ia i matamai tai ile tanto aonga kolisio avele onga le pule ia me se foi o le senga o fai aonga tai lo sunga le aonga soalo. There you go, the staff and management of Abele College, followed by the old pupils, led by the Honorable Minister of Works and Transport Infrastructure and Associate Minister Fionga Olo, as well as Fionga Niwava. That's for it. Tausaga, Fionga Minister, Faurulunga Mtanga Luenga, o fo mai Malo ia. Ia le savali i le tai nei. Ia usoma ia tua, ia le asosi, ia tamatuai. Li matamai tai, ia o kolisi o avele. Ia ilonga lava kolisi, ilana toninga. Tamo le lau malili, ia maise o lana ula asisi sama sama. Ia le te tau whātoa. Wai whamana tuina, ia lona se lau tausanga, ile nei tausanga. Ia o nisi o whaurulunga o matanga luenga le Malo, sunga I whawhengainga, ia me te tomai ese, ia o lo ngā lulu ai e no piai, e tau tua o lo tātou atunu I so seala. Alima tomai tai tamatuai, o le kolisi o avele. Led by President Tupai Albert Artoa, its Treasurer Tiatia Stephen Fepulai, and Secretary Lemalo Ruta Masina Lupe. Aftai avele orena tino to faro ya lo to saule de famana tuina o leono se fulu on lo tato tuno. We are still seeing more of Avele College and former pupils. It is grouped per year of entry, I believe. So here we have the class of 1985 to 1989, and one of our own committee members is now joining the parade, who is also the Commissioner of Fire and Emergency Services of Yonga Tanubasa, Malo Tanubasa, Teleo Pulo Netayao. Yo Matawina Foi. We are also seeing the presence of one of our members of Parliament, Leana Ronnie Posini. Ya, ora nau a whātino lato whāraro, masenga te siva valuimari, siva valuiva. Ia ro taitei atu I le fua, fionga ia tanuwasa, maise le fionga ia se muritalo a mosa, tupai. Ia se soma ia itua, ia le aonga tūranga lua, a Pia Primary School.
We've just had this week the groundbreaking for the new school building for Apia Primary School. Thank you to the principal, management and staff, as well as Apia Primary for joining us this morning. And next up, we have Samoa College. Round of applause, ladies and gentlemen. Yo, the taxi now, I want to tell you, tattoo to know. Tele foi alo mafana o tawinai ia le kolisio Samoa I vai vase pionga te mai te pule mai se ole vasenga fai aonga ia ronalo fa solo atu I vasenga. Samoa College has also produced some of the chief executives who are currently serving in the government, as well as members of parliament, and an extensive service to the government of Samoa. Ia o le senga sifulu tolu na senga fai waso na wanga tu talo mai la tu savali faralo ya muri atu ele senga fai aonga mai tai pule mai se foi o le senga fai aonga malo fa chai lo tu sao taua. And followed by the All People's being led by the Honorable Minister Toisulu Cedric Schuster, as well as Member of Parliament Leala Ilepule Rimonia Yafi, and many of prominent leaders in this country who were our former students of Samoa College. Yeah. Yeah. Parova Mtairi. Asocia tamo tene tuai or Colisio Samoa. Yeah. Au savari faralo nei taiao. So mai ai ier Colisi mai vai maunga. Tasio Colisi tele. Yeah. Ele chuma lo vai maunga. Unga le pule mai so senga fa yaonga. Ya walo mafanau lo au tawina. Ya ele tato Colisi vai maunga. Waimboga College is also currently raising funds for a new hall for the students. Thank you to the management of Waimboga College. Ya now pastor solo atu tanto fale no winga ya muri mai chua senga fa yaonga no le pule e me solo senga fa yaonga malo pa sai kai to lo tu sao e fa ngofie ya ile au tawina walo mfana ore tunu ore no mana ile o Samoa. Let's go!
Not only the country to also establish a sports fund. Secretaries Owners Association is known to have demands and all female staff in various centers in the country. Thank you to Madam President, Lina, and Executive, and also to your Muslims, Victor Martin, for joining this morning's parade. Samoa Pasifika kulimana sana Tausaga yao kutetea alisema ya tutakuwa kwa kijiji Elisa ya mse ya walimu wa mtaani walikwenda kwa sawa na ngoma ya hapo ya Malo mtaani walitusao Tutoatasi walitusama ya unasoma yai mtaangalia ufatua fanya ya usizazikule afanyambea mtaangalia totele sura afanyambea. The Ministry of Agriculture and Fisheries is currently on the portfolio of the Honorable Naomi Kulata and his current CEO is Abiola Seseu. Ya Malo mchali sana leo wakatoa kwa na tukushia na tusao ya Tanzania ya mmoja ya tunu neto wakatoa kwa atali kusao Tutoatasi ndio sana kwa kwa Yosoma yai ya mtandao waoma maneno kana waoma maneno ndio tutegemea ya ndio yao basi kweli ya problema na mtandao waoma wala tukoro kwa sio tatizo tu ilifanya tena tuma na ndio ndio sana roho
tino lea ni Hawaii, le leo ya yaso, mwana ya yaso fau, le meti boi, ya osuna iti ya ama, unatou, ya wao, ina wa kanau. Pasai, karuwe na waona na neu. Sobre todo el full certification, que yo la tía de Malo, que fue su hermano en la The established ministry, the Ministry of Sports and sobre todo la con el doctor Miguel Samoa, con los vecinos a Auditor y toda la gente de la Panamá, de la Secretaría de la Administrar, la Lassi, Noa, Cecilia. Mas foi onde tino papai no tuau mai. and followed by the Samoa Medical Association. So tuatua le social media mai tai for mai. La tau housing sino miso o manu la tunu o fire and fire o country in o manu la tunu ya la so for mai lema. Faftai mo lo tu sao taua. Yeah, solo my parents solo e pay on private sector. There is the, ladies and gentlemen, in front of you, Vodafone. Name ma committee. Yeah. Ole. Faftai Vodafone mo lo tu sao le tau. Wa. Mas foi tau le tunu tatu. Wa mawile. So tainga ya le telefone mo se ba o manga. Faftai mo lo tu sao taua. Ya mafala butsonga. Mai ole aunga sanele le polisi. Participation from Chanel College, founded in 1962 by the Maoist pioneers, originally a boys-only boarding school, and eventually they then included non-boarding schools until in the 90s the school became co-educational. And Chanel College just celebrated its 16 years in 2022. Thank you, Chanel College. Committee to mama to amel o arai to mo mota mo silfia o fenga la manu malum ta to barabia fe suyao fa prefe fe o trai tai pa mel so ko peneta mesa fe ta to malum fa la mia mai fa la mai to fe limo le mota nei o le committee tinam ta utu fa la tai malo fa ta kele o lo tu sa ta ua. Yeah, when I was so with my yai, yeah, Maricorisi or Fifi. Fifi College is also one of the largest schools in the country. Established in 1987, where the Apple Primary School is currently located by Mr. Dick Bishop. There has been several relocations over the years in 1989, 1999, and 2011. The total amount from the Fifi College was 1,003 with 497 males and 506 females. And there's a total of about 56 staff, 40 which are females and 16 males. Thank you to the principal,
Afiunga Sifriga Malaya Laurano, staff and management of Lefifi College. Malo whaftai po se kasi mai kolisi silim to tele I te tomo le tātou watu ma wanga I atu ma mauta le malo ia me se fo le tātou walawia o le lātou whāwalo whaftai mano to saura whima te mai taipule se fuiva malaya lawano. Se toi mai se patipati le na ia e tātou te whamawai atu ai le kolisi o Lefifi ia Kura aunga, kulenga, ai maisera inga whaiaunga, al tātou kolisi o Lefifi whaftaitele moroto sao le ni taiao. And then we have Robert Louis Stevenson Primary School, established in February 1987 as a charitable trust with a roll of 64 students at Tausaga. In 1992, the school moved to the former St. Joseph's College at Otopau with a roll of approximately 235 students, including one secondary class. Since this time, the school has grown with one secondary class being added each year until 1995, when the roll was 330 students with classes from year 1 to form 6. In 1997, Robert Louis Stevenson School has opened its new site in Tafanyata, which was a land released from the government. In January 2002, the 2-year 8 classes moved to the secondary campus at Tafanyata. Currently, years 1 and 7 are at Otopau, and years 8 to 13 at the Tafanyata campus. Thank you to Fiona Sumaflapiadigo, staff management of Robert Louis Stevenson School and College. So tuaitua o le aunga Prime School a Lalomanu, whaftaitele Lalomanu mo lo tau whaua le nei. Ni Tausaga me se lava whamna trainer o le unu sfuru nua Tausaga talu an Tutoatasi si o tātou Malo. Kailo whima o le taipule a pia whaia a me se pōle whanau o to waa mai lava ma nau I le au wai le asa wha pitoa si o tātou atinu whaftai ma no Tausau. So tuaitua ia o le toa Samoa. Thank you again, Malamanu Primary School. Ia, o lo whangasolo mai pea, tātou savali. Lea o mai Whaftai toa Samoa no Tausau, tangata I Kālonga ia misi pōia no toa wai mai nei. Le yaso mo tamo mai, la fera presidente a fiu, per foi le la committee, na logo no Tausaga la mai, e male malo. Marina o tātou Tutoatasi. Tuato to Samoa wanga mai ele, mātou luma tonu lava wanga mai ele, vai Moso Primary School. Ia le aonga tulanga lua mai vai Moso. Awa ko ile lātou whaaralo, ia, marisa vai. And here we have the Moso Primary School, located in the Falata number 1 district. Thank you to the preschool staff and management of Moso Primary School. Your Member of Parliament, Ofara Manuleo, is proud of your participation this morning. And we have the Samoa Football Federation. Thank you for your participation this morning and your contribution to the sports development in the country. Follow through is the St. Paul 6 College. Te taia, le whiunga, I le
Pulaonga, Muripola, Siata, Mose, Tuafoe. St. Paul College is one of the mission schools, Catholic mission school in Samoa, located at Ana District. Thank you for your participation this morning and also to the celebrations of the 62nd years of independence. Thank you to the principal, management, and staff, as well as students of Paul VI College. So, try tour Paul VI, o le aonga pelela I Mulivai, te tasifu nei o aonga, ua loa Tausaga, te tonu su tātou wa tunu, ua ngai atu I luma maota, pionga le aon Malo, a te poi tātou Malo palorngia. Malo whaaftaise, mais patele, ele seu whaalo o mamalu, whanau o le atino, il whamna tuino lo Tutoatasi Samoa whaaftaitele, le aonga whilela I Mulivai, mo lo Tausau Taua. And all boys primary school led by Brother Siosi, management and staff of Mary's Primary School. Followed by St. Joseph's College, one of the colleges that have excelled in sports, as well as producing some of the prominent leaders in the private and public sectors, and some of the famous business leaders in this country. Sei tu whatasi o tō ao, patipatia, tasi nei o aonga, tili on tō tele, o tele poi on sao, le ngata le atina o le atino, ia vape poi, o le popoa I o nisi o taitai I longa o le atino, na mata whawaina nei aonga le ake iwa se lau 5 I no poanga Mary's Brothers I Mulivai, lo tu nei le kolisi ala pua, tele taitai I longa, mai se poi o pelela sa awa wina I le nei aonga. Ule aonga le pelela a faese. Haftai St. Joseph. Located in Alafua, that's Alafua in the Faleata district. The college itself was also established and founded by the Marist brothers. And the St. Joseph's College parade is led by Principal Brother Afaese. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Brother Afaese, management and staff of St. Joseph's College. Arai mai tato. And it's a special year for the Marist Brothers Old People's Association as it celebrates its 100th anniversary. Established in 1924, this year is a special one for them, led by its president of Yonga, Tuatangaloa Aumua Mingchen Lengwai, who is a former Attorney General. And we also have at the front row, former Member of Parliament of Yonga Salausa John Ching, and some of its members and executive joining us this morning. Te toe mais patele,
o le sao tamatuai a Lisa St. Joseph. And not forgetting, we also have some of our cabinet ministers who are also former students of St. Joseph's College and Mary's Brothers School. So mai tua o le mtanga luenga, puna oa whale nā tua, lo taitai atu e langa pionga, Honourable Tutoatasi, Cedric Schuster, pa pēr foi le tamaitai ofisili, pionga le ala i Salanoa, Francis Rupena. Malo whaftai mo lo tausau, le ngata le atunu, man siosio manga e whapea foi o le nei tai au, mo le whamna tuina, o le ono sulua tausanga o le Tutoatasi o sutato Malo, whaftai lau whionga le, minsta, pea foi le, tamaitai ofisili, pulenga ma le lo lau whai ngā luenga. Promoting the planting of 3 million trees. Thank you, Ministry of Natural Resources and Environment, for promoting such cause. And thank you, Honourable Minister Tutoatasi and Madam CEO of Yonga Leala Sananoa for attending this morning's celebration. Known to have been founded with just a 5 tala budget, here we have, in 1984, here we have the National University of Samoa. Ladies and gentlemen, a round of applause to welcome them. And starting off, we have the Maritime Campus, that is currently based in Mulinu. A school that have produced some of the world's biggest shipping companies and cruise ships with our own local students and local maritime staff. Follow through the maritime school is the School of Nursing, where all the nurses and doctors are trained to become doctors and nurses. Whaftaitele moloto sao taua. There's a roll of about 3,718 students currently enrolled in the at the National University of Samoa, with a staff total of about 467. We have the Faculty of Education producing our qualified teachers, supplying various schools and colleges in the country. After tele, University of Samoa, the Papa in Ngala, Olo to South Aua, the Ngata Tawina, Fanau Malo let's do, Eva Perfoi, Loto Sao, the Neitayao, or the Famna Twino, the Tutoatasi, Sutato Malo. After Moloto Sao, the Fiona to my Tai, Professor, Tufuisa, Mosa, and Mr. Mamalu. O li matamaitai whaiaonga. Hello, lava. Hello. Thank you, Afionga Tuifuisa'a, Dr. Patila Musa, management and staff of the National University of Samoa. So mai ai tua o le mtanga luenga, Ministry of Commerce, Industry and Labour. O taitaia le whionga i le ofisili, whionga plotu, Linden Tuling, a pia foi le Malo le pulenga, pulea i wa pia lisi,
me se mamalo lau whainga luenga whaftai mo lotu sau I le nei tai au. Under the leadership of the Honorable Minister Fionga Leota Laki Lamos Telesio and current Associate Minister Fionga Langaya Tiatuau Tufunga and its current CEO Pulotu Linden Chuling with a total staff of about 87. Thank you again, Ministry of Commerce, Industry and Labor. And we have the Samoa Qualifications Authority. Led by Fionga Tupai Management and Staff. And we have the Scientific Research Organization, led by Tofa Fiso, Management and Staff of SROS. So tuai tua o le aonga whataitai mai songi o lo o so o tuai tua I le SROS. Patai se mai se patele mo le tātou tanga luenga lo fo watu ma ngai atu ruma mauta o le tanga luenga tupe maua. Ma tute ia lalo le taitainga le fionga le sui palemia le fionga tuala Bonifacio Josefo va pe fo le mai tai ofisili fionga fonti tala tupu tefu. So o tuai tua se tasi o wharaputonga sili o tāua I lo tātou wa tunu whaputonga whaputunga tupe mo le lumanai. Thank you again, Samoa National Provident Fund. And we have the Ministry. Ia o lewa so mai ai ia o le sector nei ia o whelaua inga I maisa unga renga tsele o tātou Malo tai atu le fionga I le minister ia o lo fiti vai e mese foi ia o le fionga I le minister langolango ia mese foi o le pulenga ia ma le mtanga luenga ia o lo vai e lalo o le tātou sector le nei. Thank you to the transport sector. Ia so mai e tua ia o le vaenga whelaua inga I lunga o le lauelele. Ionga le tameti pule ia sangaunga ia mesi foi ia o ilan tau o lo vaia tātou whelaua inga I lunga o le lauelele tasi nei o sekta wha moe foi ei le tātou Malo ma le tātou utunu I la lātou matamwhai oi ia mao lātou tiuti a wale ati na ine o Samoa. Ia Malo whaftai. Ia so mai e tua, ia le pulenga, ia o waa, ia le pifala, ia lalo le taitainga, ia le fionga, le tamaitai pule, ia te wila e te wati, ia meise o le pulenga, ia Malo whaftai, lau tau sao le whiawea ina o loa, ia loa mai tono le tātou tunu. Ia o le pulenga o suavai, o le suavai o le ola. Water is life. Malo whaftai, a leile suavai, e le manuia Samoa, Malo whaftai, whionga ia fui mono, whionga le ofisili, a meise o le pulenga o suavai, ia maolo tau sao, ia wāra tātou watunu, ia meise foi, o le ono sipulu malua tau sanga o le Tutoatasi o Samoa. So mai e tua o le company va o le wharaputonga o va a Samoa. Stasi nei o
company po fa tonga malo o lo tau tuaina si o tātou tunu i lungo o waa me se foi le waa le ngata i leono i sara fai e va pe foi ia le motu i tutuila fa taimo le o nanga le fionga le sunga le ataua e me se no malu o le pulenga. Servicing inter-island ferry services between Polo and Savai. Thank you again, Samoa Shipping Corporation. And next up, we have Samoa Ports Authority under the leadership of Soalo Kuresa. And there you have management and staff of Samoa Ports Authority. Ia ore nau fau atu ia le whaloptonga o le pulenga wafu mataulanga. Lalo le taitainga, ia le fionga ia Soalo Kuresa. Ia ole wa mai le malo sianga whae le tise. La tau o lo wha mala malamaina Samoa i le pōngi sā. Ia maise, ia o le tua tuina o le awaunanga. Ia wāle mala sianga whae le tise. Lalo le taitainga, e le fionga ia whamuina iese. Ia maise o le pulenga, malo whaftai. Thank you, Electric Power Corporation, especially your team who worked tirelessly last night and this morning to ensure that the power supply is well serviced. Thank you again, EPC Afionga Faumui, Yese Toimoana, management and staff of EPC. Ia o le lantou ia o le pulenga ia o waa ia o lo vaia ia tātou walo mawhanau foi o lo malanga atu i fafo ia tātou ngā luenga i lungo waa i le fionga le pule tāpsi le whai ia meise o le pulenga ma le mamalo le au whai ngā luenga so mai ai tua ia Samoa Airport Authority ia o le pulenga ma le au unanga o le malaiva lele o le tātou utunu. Ia lalo wala mawhana foi o lo malanga le pule ia tātou wau e vile meise o le pulenga ia tātou uma o ngā lulue ia a tātou ino le tātou malaiva lele whavau whaleolo ia meise o le tātou malaiva lele malo whaptai. Led by the Airport Fire Rescue Team, we have here the Samoa Airport Authority, management and staff under the leadership of the Honorable Minister of Works, as well as its CEO, Tumonvao Evile. Thank you again. Ia o le asosi tufa le Taleni Society, ia o le nā o nona winga a wha winga, ia o le mati ina o Taleni ia alo mawhanau o le tātou watunu, Yele la te wasosi lea, e o ina alo mwhanau o Samoa, i so se Taleni, ma so se anga waa, ia walo la te ulumanai manuia, ma lo whaftai. Established with a vision to ensure that we share our culture and talents in the country and elsewhere. There you have Tufa Taleni Society. Thank you again. Ia so mai ai tua, ia o le tātou vaenga o lo ngā lulue whawai taimi, ia mai rei tū malo whare a lili, la tau o lo a ngai atu I whafo, au se tālia ma New Zealand, sa ili manuia a wāna tātou utunu, I ngā luenga whawai taimi te lero la tau sao, I le ati na e o Samoa manon tamau a inga, ia o lewa. Ia malo whaptai. Whaftai tele, ia I loto saole, tātou tutoatasi o le nei Tausaga, ia o lo wha solo mai pēr o na winga, o vaenga I sese o lo ngā lulue I lantou, ia tunu I whafo, o le tauina o whuala o aina, ia I meise o so se ngā ruenga I tono whātoanga, ma lo whamtai. One of the successful stories in local development, in setting up our very own to work in seasonal work programs,
in New Zealand and Australia, and one of the pilot areas was in the Falealili district. Ia so mai ai lantou o lo whainga luenga i le Mr. Apple i New Zealand. Ia, o le nawa fau atu i lantou o lo ngā lue isi ma tawhaioi. Ia, o le wanga i atu o le Mr. Apple i New Zealand. Lantou o lo ngā lue le tauina o le apu lono winga. So se tuai ngā apu o malama i lantou. Ia, a wafoi ia lo lantou sao. Tamau a ingo Samoa, ma le tutoatasi, Malo whawhitai. Representing each company where they work. And it's beautiful to see their presence this morning. It's a reflection and symbol of the partnership between the governments of New Zealand and Samoa. Ia o nā fau atu o resi tua i ngā apu le nā, crispy apples and pears. Ia. Malo whawhitai tele i alo ma whanau. Nā tō lo ngā lulua i atunu i whafo. Lafo mai le tupe le tamau a inga o Samoa. Ia o leo anga i mai e whailo lātou sao. I le ono sifun malua tausanga. Whawhitai tele. Whawhitai tele. Loto whamlo mai nei tai au. Ia, tātou whamoe moe. Ia, pati mai Malo whawhitai. Ia, o lo muli atu i tua i lantou o lo ngā lulua le tātou ofisa. Le Pautasi Center. Ia, i lantou o nei lo whatino ina foi le si ngā luenga. Ia, wala au ina atu o tātou walo ma whanau. Ia, so mai ai. Ia, le matanga luenga o tina matamaitai. A tina e o nuu maanga pesotai. Le tasi o matanga luenga tā ua i le tātou o tunu. Ia, o lo vaia le loto i fale e mese foi. O pulenga li ma fai pule i ma le nofo le lei o Samoa. Ma lo whawhitai le fionga le tamaitai pule. Ia me se foi o le fionga le minsta ia muripola ma le matanga luenga. We have here the Ministry of Women, Community and Social Development under the leadership of the Honourable Muripola Ana Rosa Ale Morio and its Madam CEO Loaudo Nina Tiliva'a. There's about 8 divisions within the ministry, and it's currently in partnership with many of its development partners and donor partners who have assisted in its cause of promoting Stop the Violence campaign and internal affairs, where our mayors are also part of the responsibilities of the ministry. Ia, Malo whawhitai. Ia, le tātou youth group mole. Ia, o le savari le nā, ia o le whono whawai le tūmaro, o vai maunga tasi. Ia, taitai atu le fionga le taitai whono. Ia, sula manaia, ia mese o le sui taitai whono. Ionga le sawhapito ia le niu. Ia male, nā tau o lo vaia, tātou whono whawai e vai maunga tasi. Malo whawhitai. Ia o le matanga luenga o whamasinonga, ma mtaupu tau whamasinonga. Ia o le wanga atu mana lātou savali whanalo. Ia i lalo le taitainga, le thionga, le ripule ia pali. John Taimalelangi o le pulenga. Ia i meisi o li matamaitai. Ia o i lātou o lo whatinoina. Mataupu tau whamasinonga i le tātou utunu. Ministry of Justice and Courts Administration.
Ia ole youth 5 matau tu le fanga le kalesia Yesu Keriso le upaia aso ngatai ya o la to lo foi foi le antina e la to le ni la to wainga a lo tau tuina ya le tu malo faftai ia ole au televou to pai mai le fioanga o le auwa ia o le na ua failo la tau sao ia awa le famana tuina o le tatou tutoatasi o le nei Tausaga. There we have the Institute of Professional Engineers. We have the IPES, who have some of the produced and whose membership have some of our prominent civil engineers in the country. Ia o le nau anga mai ia le tumalo lo tofanga tumalo le fionga le tumaitai panemia o le fono whāwae e meise o le tumalo o lo lātou sao ia wā ia le whamoe moe le tunu ia awa la inga sa le wālasi ia o le nau o fau atu taitai atu le sui taitai fono o le komiti whāwae fono whāwae fionga ia tupuola ia meise foi ia o le komiti atoa ma le tumalo. Supporting the country's first woman prime minister in its history. And one of the success stories of this government, its district council's development program. Here in front of you, the district celebrating this year's 62nd independence anniversary. Thank you for your participation. Thank you for your support towards our Madam Prime Minister Fionga Fiame Naomi Taafa. E ia mai se pati tele lo tō mota ma foi le fio mai o la inga salvalasi si tangata maro rātou ainga o le waa antau molasi o la inga salvalasi e mai se o le fale mau o le fale atua pāwhtai tele o lo tō sao mātango pie e mai se o lo tō pā na ua au atu lo lātou paula e le fionga e le malo pe foi malo wharoalungia e mesi foi o le fionga te mai tai palemia aftai lo fionga le suita teifono lo fionga le luai sao tu pola koki Thank you again, Lotofanga District, for gracing our Madam Prime Minister and our guests this morning in celebrating 62 years of Samoa's independence. Malo faftai le fioanga ma le tumalo lo tufanga i lo tau whaia le fionga sa papito il tulai mai foi il sa lo tato malo faftai lango faftai lo tau sao
Paftai. Malo le afioanga. Ainga salvalasi. Sistangata. Malu. Ainga a maise. Fale mau fale atua. So atua itua ia ole. Komiti e tina. Mangiangi. Thank you, Lupo Soanga from Mangyangi, for joining us in this morning's celebration. And there we... So atua itua ia le Police Brigade mai le afioanga vai moso. Ia le Samali. Ia ali mai le afioanga o vai moso. Pa'atai tele, Lupo Soanga mai Mangyangi mo lo Tuasau le nei taiao. And there we have, next is the Vaimoso Boys Parade. We hope to see some of your members joining our national police band in the future and expand in many areas in the future. Ora nau anga mai se tasi o company tele tono le tātou tunu whaingo ina o le coin safe. Ia mai le o lo whatino ina tele o whale o loa o lo ngā lulua e foi. Ia alo ma whanau o le tātou tunu e atina e o lanto wainga. So mai ei le farmers o le nei company e sava vali lava i tausanga uma. Ia e whatino no lanto au nanga. Ia wā ia le whamna tuina o le Tutoatasi. The Nyanda Group currently runs and operates the Coin Save Samoa Limited, Ame Samoa Limited, trading as farmers. Samoa Nyanda Group Limited also is trading as DMC Restaurant. Ia Malo whawhai le DMC. Ia o le wanga mai luma o le mauta. Ia o le whono ao atina o le tātou atunu. O le nei savali e le misi tausanga uma. E whaamuri ai lava ia te la tau savali o sisi ngā fua. Le wā atoa le ono se fulu ma le lua tausanga. Malo whawhai le whono ao atina. There you have the National Council of Women. Onos Fululua. Whawhai.
Ia malo whawhitai. Malo whawhitai le whono au le tau whaia ea. Ia le fionga le tamaitai pāle mia. Ia wale tau wawaina o na tiote. Tari tonu. Ia e umai le aso nei ua ono sifuru ma le lua tausanga. Ai le ono sifuru ma le tolu whawhitai le. Thank you to the National Council of Women for gracing Madam Prime Minister and our special guest this morning with your presence. Thank you for always bringing laughter and joy to our special guests and every year during our independence celebrations. Malo whawhitai le whono au. Atina o le tunu. E whae ingoa lama o tau o le pae ma le auli. Ia awale la e ina. Ma le mamanu ina o le tātou o tunu mano nā tinae. Ia o le taualunga o le tātou savali le nei tae au. Ia o lewa savalia e le asosi o le la e malo fie. Le la e le tunu e te mita ai. O lewa angai mai. Ia le fionga. Ia i le presidente e meise o le asosi malo fie. A le tātou o tunu. Ua siria nei ma le tolu sifuru tausanga talo na whawai le nei asosi. Whatina le malo fia Samoa. O le asosi e tu whatasi e tu funga tatau la le tunu. Ai maise i lanto uma wala e ina le malu o tamaitai. Ma le songa i miti i mori. A tai le fionga le presene. Ia matau. Ia e maise o le asosi malo fie a Samoa. A tai. Cheers. Ia whawhitai te uli, kei la vea mole, whamarianga. Ia whawhitai tere mo loutou saofoi. Ia wale tātou o tunu, malona ono sipuru ma le lua tausanga. Ia o le savali lea, ia le tātou koluse mumu, i la tau na vai e le saunga le mu o le tātou o tunu, mai lava i le tae au, i le whae le vave au, te ia o mai le nei tae au. Malo whawhitai, i alo ma whanau, tu mai lo lātou au unanga e au noma si tongi, ia awale tau tuaina o Samoa. The unwavering support and invaluable contribution by the Samoa Red Cross Society since last night and this morning. Thank you again for your contribution every year. Thank you for joining us. And that's it, ladies and gentlemen. Ia, le paiae o le tātou malu, ia o le nau mautu atu, lautu silisila, ia le savali whaaloalo, a le pai o le tunu whaala putonga ese maonga, ia wale nei aso o maulunga ma o mapue, e whaelonga ina o le ono sifulua Tausaga o le Malo Tutoatasi o Samoa. Ia fau mai e tutonu o le malae, o le whawhiawhianga, ia ua tāpeneina whaapitoa e le fionga ia o pau, fionga le komisina, ia e whaapea fo i le malo, ia e whawhiawhia mō le tātua o walaulia i le nei vaenga o le tāiao a mai lea, ia ona whamai alo lea, ia o le tātua Proclamation saunoanga i le whaiuinga o le Sauniga le nei. Before us, ladies and gentlemen, distinguished guests, we will witness and see the performance from the police brass band under the leadership of the Commissioner, Fionga Opao. Yeah, so we are Malo.
two. Where it began, I can begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was it the spring, as spring became the summer? Who'd have believed it'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Oh, baby, sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been inclined to believe that never would, but now yes, sweet Caroline. Oh, sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been inclined to believe that never would. Sweet Caroline.
fai o mai le fa fianga malo le malo mai le tai tai fa ili ia fa pe foi fa ili le leo fa tai ya wa fai mai le fa fianga matango fie fionga il tai fa ili ia fa pe foi fa ili ale malo ya cha ul fa lo sta pai ma le fa lo fionga il tai le malo fionga il tamai tai pa mia mo la usano. Honorable Prime Minister, for your address. Thank you. Ia, sei toi a mai stato pati mo le whaili leo. O le sunga ili taitai whaili, ma le mamalu o le whaili. Sa wala au dia ili fua Amerika Samoa ili masina taluai. Whaftai tele i rau fionga i le loia sili, ma le whainga malo i le wala au dia. Ma le tele o tupe na maua ai ili mātou whaili. Ua whaalele ai, ia latou instruments. Ia, ma atou nua mawai manisi tanga fou le ua tatala mo tātou le aso. Wha malo, wha aftai le wha fia. Ia, e sulai fo i le tātou wha manatuina o le ono sifulua Tausaga. Ai o te manatu, o lea ua sui le ula, tau i le tini. Ma ua motu le tai, le Sauniga aloa ia, mo le whamanatuina o le ono sifulu lua Tausaga o le tātou Malo Tutoatasi. O lea foi, ua mae ona taoto i matango fie. Pa ia sausaunga tā o Samoa, e afua mai le mata saua, se i pa ia le ala taua. Ile malelenga, alana afionga, ile au mamalu o le malo, ile tae au ua mawai. Ona o manatu ai lea, o le ale toe paupauina whaatupe muli o taulafonga. Le malu tau wee ua to ia ai tia whau nei. O pa ia lava e tu mau, mai le avea. Au le nei aso, e le mawai le anganga whaafutai. Awa e ui so tātou nau. Ai tātou te le tau masina ma le finangalo le atua. Peitai, o lea ua fola i le lau le lei, ma lo uifolo na anga le lei. Awa le wha moe o si o tātou watunu. O le tātou whaafutai i le atua, o tātou maua le lau mātango fie, i le nei aso paolo. Timu foi, ai mai se olona toa file mu. E whaataunu uai le whamanatuina o le ono sifulua Tausaga o le Malo Tutoatasi o Samoa. O le ala lea, o so se whaatasinga tele al tātou Malo. Tātou te whaasifo muamua i le atua, e topule mai lona anganga. E pei ona mamoli mai, e le taitai o le Sauniga i le tai au. O te whaafitai atu i lau fionga, i le au mamalu o le malo, mō lau malelenga. O le nei Sauniga wha le malo, e sanga whamanatu mai e pea, lo tātou tofi, o le Malo Tutoatasi. Ua fua ina mai, mo o tātou tūpulanga, ai maise fuwanga o lalovawa. Ato ai, ma le whātaua ina, o le sao vaenga uma o le tātou watunuu, e tau napo ia tātou wati nai, o le puipuinga, o au nanga uma mo le soifua manuia, o si o tātou watunuu, o le tātou tofi, tu whaasolo, lea. O le nei aso,
ua whaatumulia tia whaunei i le awhio mai o le atunu. O mta ngā ruenga ma whaalapo tonga o nuu ma whio anga ma komiti ese. Ai mai se pule a onga ma whai a onga, ma le whanau a onga, sa whaatinoina le tātou solo whaaloalo. Whaaftaitele, le whaamaupopo, whaamalo le taupati mai, i le whaamoemoe o le atunu. O te whaaftai atu i a tātou malo, whaaloalungia, lau whionga i le ulu o toe lau, ma lau whionga i le lo i asili o le malo tutuila manua. Whaaftai le awhio mai, tātou te patipatia whaatasi, le whaamoemoe o Samoa i le nei Tausaga. Ua whawhaunga le atunu i nai suinga ua iai a tātou whaamanatunga o le Tutoatasi. Lea ua amata i le Tausaga nei. O le whaitau a le atunu e whesui ai whainga ai tu mau whawai. Mai le tawhia pe mamae le anganga maualunga o le tātou malo. E wha wau pea le nei Sauniga i Tausaga Taitasi mo le whamanatuina o le tātou Tutoatasi. O le lao tāua fo le nei, e mawhai ai o na whaatino ni Proclamation ai tū Malo Taitasi i o lātou lau whanua mo le sanga whaamamaluina o le nei yaso whaitauina i le tātou tala whasorpito. Ua whaamaalo i ofe i le malelenga, a le au mamalu o le malo, le tātou taringa malo, mo le whono taitai o malo le taupulenga, ia o ke topa. O le talo lea i le paia o le tātou atunuu, i o tātou mulumulu au foe, a wā le taulelea o le ingoa o Samoa, i le nei whamoemoe. A ia whaatele ai le vi inga o le atua. Samoae o le talo, ia tūmau pēa lo tātou tofi o le malo Tutoatasi. Ma ia tātou maua pēa le file mu, ma le alofa o le atua, e taitai ai le tātou fōlaunga. We have now come to the end of the official ceremony for the celebrations of Samoa's 62 years of independence. We welcome every opportunity to come together and to share on the essence of our sovereignty and the success of our democracy. Let me acknowledge all those who took part in the march past this morning. Thank you for supporting our program, and it was joyful to see all of you, especially the young students enjoying the occasion. I would like to extend my heartfelt gratitude to our guests of honor, the diplomatic corps, and all guests of government who have graced us with their presence in this celebration. Your participation has made this event truly memorable. We pray for the Lord's divine guidance on your journey into the future, in the spirit of genuine partnerships and solidarity. For those returning home after the celebrations, we wish you safe travels to your respective countries. This year's celebrations align with the recent changes in government policy for the commemoration of our independence. It provides an opportunity for our people to celebrate independence in communities and in districts throughout the country. May we continue to stand united as a nation, embracing our heritage, our Christian values, culture, and traditions, and to work together as we set sail into the future. God bless. Soifua Maiamanuia.
after yatu li saunoanga, lau fionga ili teitai o le malo, lau fionga ili teitai fono o le komiti o tāpenanga o le Tutoatasi. O te tāpā ma le whaaloalo le paia o le Sauniga, se i o tātou tūtulai, a o taitai e tātou e le malo, e le tātou pese, lo tānou, ia o na whai ule o tātou te talo e whāna pīthem. Ia ma tātou pese whaatasi mai ai. Lo tanu whanawai ualele oe le vasai ua e mailunga o le tofi aonga Samoana alamai fai aine le faafeta I le pu le ia mawai o lonu I le vasai. Lau fionga pātele. E tua sili ese. O tini mātou wha moe moe e nei tai au. E tua ai, e le o le leingi mea pa e le wha atasi mai. Whawhitai mo loa nganga pa ia. Mo lau toto pa ia wa tia i mātou le nei tai au. Wā fuafuanga o nei aso le atu. E wha atasi mai na te mātou. E sa ili lau wafio, ma lau finga ngalo. Wā mea ma te whaia mo tu oe, ma lau finga ngalo. I vi ia ai lau suafa. Loving God, thank you for this day, this morning, the splendor, happiness and joy that you give to us each and every day. Loving God, unite us in your truth, because the Spirit of truth guides, counsels, directs our hearts. May we only not praise you with our lips, but we praise you for the action in our lives. Whatever we have plans for the day, Lord, may we continue to seek your kingdom. As your word says, Lord, seek thy kingdom of God, and all shall be given unto you. This is our prayer this morning. We pray for all the elderly. Nata matatua, tina tama matatua le ratatua tu. Ai meise, tatu whanau la iti. O la tau lumanai o tātou atunu pele o Samoa. File mu foi o le tua e sili e poto umala. Ia pui ai o tau loto
Mau tau mawhau. I le poto ma le alofa le atua. Alofa mana alo o Iesu. Le tātou. Ma le whamanuanga o le atua silsili esi. Le tamā, le alo, ma le anganga pi. Ia te tonu lea ia o tau, ma tu mau i ai, whaa vaulava. Amen. After ya tupatele. Ya, le pai o Sauniga, Samoa, Poto, ya mai es family tele, o le wa toa le onus fulu Tausaga lo Malo Tutoatasi ibib. Se whamanuia mo tātou Malo whalolungia ibib. Ai mai so le whamanuia mo le tuelo na le leia Samoa ibib. Dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, that brings us to the end of our formalities this morning. Thank you very much for joining us and for gracing us with your presence. Until we meet again this time next year, God bless you. Ya, phiêu ngay là một mặt. Ya, ole atonga le nal Proclamation whamnatuina o le ono sifulua Tausaga o se tātou Malo Tutoatasi pe ona iai le tai au nei i tia whau amata mai lava i le tau le ono i Sauniga amata e pe ona iai le talu pupu o launga a le whionga le au Malo le Malo ia on whanga solo mai lea o tātou solo e pe ona mwai atu ia o leo whai uai i le Saunanga a le te whono le komiti whaafoe mo tāpenanga o le pamnatuina o le ono sifulua Tausaga o Samoa i le nei whai Tausaga. Au tai tele mai mo mai le live le nei al Radio Samoa i e tautanunga ia. Se whale tonu fo i teimi wa tuanai ia i tamu whainga lava ina ia tu atu i au taftafa ia i lo mota ma lo lawa ia i whea lava o le lalangi lo alala mai ai ia le nei whasalanga wa fo i le mai mo mai si o tātou. Tunu, manuia tele Samoa o lo o poto ia ma whapena fo i ona papa au ia tunu mau le ngata New Zealand ia o nisi fo ia tunu o la lang fape fo le tātou atu nei ele o umai tāpenanga e mesei fo ia o le whamanatu ai whai tu Malo ia pe whaalapo tukutonga fo o le ono sifulua Tausaga so tātou tunu ai mai a te nei le lo mai ava maina vai mo le Radio Samoa mai Samoa nei whautai te le lava mo le nei aso o manuia le atua i le ono sifulua Tausaga o Samoa soifua.